Muntina Impact TV Kuki Channel hin veho zau se ke ma golang Thanglenmang Lhungdimin kalim na kahin pe na he tu ni khwa hi agenda Manipur no ya is there use and show cultures in BJP Manipur hi cha ke holim na in pan satwa in nei do hi in hi to kiran na chun guess ho chamlam ta in introduction in pingate guess in pan pi do hi P Kim Gangte formal MP outal ama hong hintin akhat na hin anin a hin pu Ngamminlun Kipgen former IMC Infra Municipal Corporation ama to hong kin din athum chan na dinga hin P Maria Mangte social activities am ho chang se to hen tu na kholim na in nei du he hi to kelhan na chun tu nia hi I topic ngoto kelhan na khat ka se be ki nom khat chu topic nga pa hong ki koi pa se to lova hin hong lut be ki du wa thu za ma ka de sa chu hi le hong ki gon lo na pen ta chu e ho hin ipita bang MLA chu kin hanwa ipita bang MLA chu in handa du hamti topic lang za hong lut du hi in agom lam pe na se dinga chun political awareness I ho ka sungam theina dinga hi tu nia kholim hong ki gong kho tan he ti chu mi pi te het dinga agom lam pe na kan hilchin ket no me na he thu do hong lut pe kin ing kating phat hong ki no themin phat chom cha cha ge song ka tip na nom chu a hin bang ta ta zo a sau ta holim hin talawa ki che che na come to the point sa hong holim pe divin jong tim na kan nei ki ne thu do ma sa pen hi P Kim Gangte formal MP ama kan do nomin tu pha na hi I ho hin ipi ta bang MLA ingai cha novam quality nei ho chu hi cho hin ngino na ngai dan I ho context to ki to ahin ipi umam chuta le koi ta bang ho ju ki han du ham ti hi mi pi te ho he na as a former MP khat na hi na hin tu stage to ki to ahin nangin na lunggel nin sei pi di nang ma phat kan pi ito bang representatives MLA hi hen lang MP yang le ito bang thendo dham ti hi cho mi pi thal nga chu it's a through experience ke ka hin mudanin mi pi na tong dinga hong ki ho hi tu ni a hi ve na sum nei ko ham itipai win hi lai ta hi tun experience inaidan in Vietnam hi le mi khat chu candidate hong hi a mi pi representative a hong pan na ding chun mi pi na chu social worker a hi a social la na hoi ta a hin to a hin Vietnam hi le chi a ko na chu hilai hin hi chi chu awan in hi chi hin chi hi bol anga yin ti a policy sim ding ang hi tan hi chi policy sim ding group chun mi pi te ha sat na boina a umlo I pi chu koi de ham I pi chu la do de ham I pi chu bol ding ham ti chu social la hong lai teng le hi chi ho jo si chu aman experience a hin nein hi chi a ko na chun social worker hi na a chu policy sim thei chu a hi poi I want awareness a keep it in hi awareness a keep it in teng le government na yong chun hi chi ti in a thu cho ki sei thei nai from outside a hin a sunga assembly hello le parliament a hong lut pen chun a sunga policy sim ding hong hi ta ye chun hi che experience a hin nei teng le o hi cha kalu ding a hitan mi pi te a ding in hi chi hi ama movin hi chi bol anga yin hi chi hi to anga yin ti chu aman a hin he teng le hi chi a ko na chu policy se ma hong lu di teng le hi chi politics election politics a hong lu anga I ta na hi a hin tu ni a hi ve na hi le social dong thai hilo a hilo ai le I ma cha a mi pi boy na hi hen lang ipi yong le hi cha to involve hilo hila sum anei ji contract na sata at contract na sum tam ta hin nei teng le hi cha chun a next step to pham election ding de hong ki go ji ta nei then election din de hong got phat teng le koi chom mi pi chu chun focus ai ta pon koi group koi gam noi group chu ko ka contact dham ti la min hong kit ji ta hi cha chun ivet na ai le tu ne ge ya hin social worker hong hi a then policy se ma lu tang ka te ti chu atam zo a hi te pon sum anei je a hong lu a hi ta je chun sum chu
money is the root of all evil kitipa cha ong lu ji sum chu evil a hi pon a hi wangin ahung ki pat na ding mi pi na tong e ti le sum number 1 a ahung teng le hi cha chun lung lo ta le mi pi ngai lu ta le nam ngai lu ta na tong ho chu anung langa a ji tan sum hau ho chu amasanga hung ji tan hi chi teng chu le ama ho chun suma a hin cho teng le cha chun na sat ta in ei tong kha vin hi nam na to jong atong kha in im jo usilanga ikipalu na hi ti hi je chun tu ni hin ken ka sei nom ji hi chi point ho chu social worker mi pi boy na ha sat na im jo se a hin het phat teng le tun wang policy se ming ka te tin hung lu ki hung lu hen lang hi le hi che a chu I che da nu hung di in te ka ti ki pam le zinge formal MP P Kim Gangte akonin koi ta bang ho che MLA sat theu ham elo la koi ta bang che ho khe lai din sa theu ham ti thu dong ki don but na ma na se lo pen ta chu ka ga be ki no ma che la ma holim na ko na mu the khat chu mi pi ten het dewa deum ta che pham ti le social worker hung hin na chung chona policy na sim te sum nei ma na hung ding di ho elo le pe ham ama in mi pi na to jiong mi cha het ta lawa cho si si wang chu an hang ta po te diong cha mai na ha ko thu pi pen khat chu ama thu sei ban chu ne khat ka ga jo be kin hin second question an khong lut num chu hi le former IMC coordinator ajong na pang anakai do sa tu hin ila wa hong to kinin he chi chung changa ka ga do num chu hi le ma ko ma hin pu Ngamminlun Kipgen ama question kan pi num chu I ho la ading ahin tua P Kim Gangte han sei na ban a chun mi tam ta hin development point moi sama ma jingovin I ho MLA kai do ho hin development ha bui pi win I muda na hin a hi le I ho in need of the earth I have nei la hin it seems not development ka ti nom ta in I pam khat ngai chai na I pi ngai cha na sam I ho nam sunga ding a hin I pi ta bang ho zo chun development khel la hin piam khat chu mi pi hin angai cha tai ti ki mu in zo an se ma policy hung le kilomen na in ten hoi chu chu pha na sa za ma mai lo le ani na chi khom thyan na ngai tuam hoi chu pen pa zo chu ki bol ma sel pha na sa am ai lo le ka se lo na pen ta chu development point mo me policy point mo am sam lam ta nin ho lim pi divin awareness pha dong hi je nang phat kan pi Kipame Pak Gangte even masapen kamasanga missing pi Kim Gangte ama point chu ka focus utin nei do chu kibang ve hin tua chu nei do chu hal chun a policy to development ti chu hin iga het diu chu a kamasanga sengun phateta isei chet piu hin policy thelo wala chun policy adi lo chun development izat myong le chun progress lo ding he chi ja hi gel khel putin candidate is hot di ho a hello candidate ding ti ho hin number 1 I had di ho zo la ngai chu saving na in to phating le hin in nam dinga na I to ti hi tam jo hin I sei na bin ai wanga chu ing kun do na pau chu ajwa sei pau chu isot do diu ho tu changya MLA ini se phaten ga veleu hen assembly ang to phaten assembly ipam ti hepu gen ngai ma daw hen lang sot ka ga seilon su ipam ti ale quorum omen constitution omen a constitution hello hela ajwana sei banga chu policy politics humo lu jeng a background hello chun sumneja hung lu chun assembly a mi pi tha hela hung to phaten jo table a ti pi sei de hichi factor pa to hon kum hizat I thu ai al hichi hin khel theiding chu koi ham tel khang tha ti ki ta ban ale khang tha ho yong chu thing pe na chu kanu me khang tha them khat o me amin chu ki sei da hen lang nam dinga hi lo issue policy a pe nga hen ai wang hichi chu min ai avet da ka sei lon chu an tong kha theiding policy chi ho ka te ku ki cha te pi hi nidanga imo ki chep hen nam thuan sei gu taw amoi kai la de ti lang jon na chin ale phatita politics le hai ni ho chu politics a hunglu na ding alung alu thei pun ipije nam ta jo point khat factor khat chu min e ho pi ga ti actor ga ti diu ham na actor them khat group o min su pitel organization them khat o min nam lam kai ho thal ga choi ho ga sei mai yeng le amo chu vet lo the hi pun he chi ya chu candidate pha khat chu hung din do gut teng le cho yo se factor cho vet na le a pha pen ding pa chu thip zia hin
a hon na sum nei a bol thei ho chu hung jiu tan he che ja he assembly a thu sei ting le chun development malala cha policy ja ki su lo chi pe development dham ki che ja chu ani ta a chi ngain cha cho candidate a ding ho ai lo le mi pi ten isot diu ho chu number 1 candidate cho koi do te mi pi te iki thu to ngai a candidate chu ding jong le mi pi chun kasot kai pan ipi bol do ding ham ala kasot kai hin iti kanam thu ai lo kagam thu sei thei ding ham ti pa chu mi pi lung thim a kun thei hi lai 2-3 a he itabang candidate pha ding jong le public awareness pa chu public hon aki het ta lo ja candidate khat kham ju phung le chang i chu win khat cho le sum nei je noi chu win ala khat cho organization ki chat man ai dei lo ding khat chu ki pe hin hi chi ya he number 1 public hin cha public hin policy ai lo le politics se phat ta in het wa hong min ting le bo chen candidate a phai hong ding do ding thlen yong ik thlen kha diu he chi number 1 tua a panel discussion ho ta bang forum khat hin he chi chun phat pha ni pe the yon kam ka ki pai ne pam me ke pam le jing ye tua he amhon ahong holim na ko na din tun pu Ngamminlun hong holim na ko nai ga mu thei pen ta u che pham ti teng le ho la hin development athu pi be set po in policy chong thu pi ma mai ti kha dun sen ta le i che policy hong ki chim thei di ho to le kha thim khang tha tam ta nei ho atam zo hin sumna pa nei ki ta lo ja hen ha ki son do ta poi ti kha dong chan koi ki nin ki pam le zengin amana lunggel ngai to hin da bang ta in an sei do mi pi te hon ke dong to ki hana chu a hi thei le policy cha fail le development of fail ke de ti ki na line hi che ka a chu koi da bang chu ho khe la hin assembly hor sunga policy ang ke chim thein policy chu hung thip tiang wele mi sa ka chung hi tiang wele chun development nong chu asam la hung min te development se jana bui pi ta la elo la ka la em le khat le ni in ei ma chang mi ba mala service neu khat ga bol pi ham cho ji a sot no chi ta lo ding in policy a pa o he ana focus u de ti chu asai num pen khat na ji movie na he le ama chunga zong a velin ki pa thu kan sei ken na he tu a hen question ba hung chal pe kin in ka ting question a ka hen do num cha hi le athum chan na tu na panelist an to piu pi meria mangte social activities ka hi na hin ama ka do num chu I ho society sunga hin im la sei ki banga hi ze in po na ma zeng assembly hall sunga zong in zone zong panelist te ni na to pi te ni nan min pha hen ta in min anoi si ma ve ki til angai ma mai theo hin a hi yong hi hin chu ta le pawng ta po vin assembly hall sunga hin MP ho chu til chu mai tan lang khana tu hen ma ba nai gal dot pau hi MLA election hi ji a hin IPC pen ta hi pawngam ta lo mi noi si lo la zat la nam te ho mun niam pe na im theiwa e hon zong mi pin zong im to na munai assembly a TV ai ga wat ding le lung na ma jing tain hi chi na in p factor si hin te na tiam hi choi pi ti ki bol la hen tua hong kai tha di ho hi hong phan te na tiam ngam pe na tu 700 te kan Alfred ningkum la dunga assembly a mai al so ling ma jing in minister ko ham khat chu pau the level ha so ba MLA chu ngai cha ta ven tu ni an society activities kan hi na ngin pi tamang ho chui la phan te na tian ngai tuam stal iti ki kan na phan te tian ngai tuam nang thu do kan pikin ni nei ka ki pae ki pao me tu din mun dan he iwat na le I ho ilhan ding mi ho yong he hoi ta vet chit ngai they need to be intellectual knowledge nei ngai and at the same time I ho hin unity in nei lo ji wa jong le good governance ong in nei lo and plus development he iwa no the reason aji ipiham itiai le I ho hin issue base ai chi ta lo issue base ipiham tile I ho hi koi hi ham ti iki het ji ta lo and first and foremost what is democracy ti na hi English in ki sele for the people by the people and of the people for the people the mi yau si dinga by the people mi pi hon from the people mila akil hang kitin ahin tu a hi democracy system chu among tai everything seems to be a forceful election and tu I say his ho khel sa ding itiai le chu mi pi ho hin akhet angayen my thumb is more important than the money which I get ipiji ha mitile tu ni ai ho hi you bottle khat sanga aman beya yo mo ta cho masanga in the ancient times slaves so kichota banga buy a slave and sell to another master kiti ta banga yo mo hin hichi yong hi number 1 factor because when you come to political scenario you have no prestigious issue
You have no issue base. And number one, ipija cái election cái tiệt ham, ipija mi pi hen mi cái hi ham, hichi head masat angayin. Hichi head lawai le mi noisy chanding cho asal ha hen. Ipijam te nang chu hichi tabar tu ni amin khanin sumna pile khalangan na kichap ai le chu nang chu ipina hi ta. You are not a human being. Mi hi ta lo cho slave hi ta cho. His thing ya evolve no zapi dinga mi pi dinga apoi mo chu I am more powerful na ki head chu. Kai ji a hi kal hen pa chu hen dinga hi. Kai vote lawa mi akai thai poi ti hi head di wa hi. Ken ka vote ka ju thai poi. As a social worker, I have been around all India kachin, especially Rajasthan election awareness campaign ka bol lai chin. Gungut ki bol nupi ho am ho hin pasal ho hin vote al ha sa lo. Ipijam tile numai thu nei lo ti wa na ipi am ho gungut sunga ho hi. Ai wa ka kai do wa mo vote al ha sa wa. A jo na am ho yung women empower ai nei pa na am ho I ho sanga more advanced tao ko. Ai la tua hi hon main inoi sinai piam til hi development backward hi cho go to the hills ilampi wetang. And basic amenities for a human being which is required drinking water, good roads, communication, basic needs kiti ho hi omlo ta cho. Hichi basic requirements in nei wala development hi lo cho. Mi khat sesin in building lian ta kisa anoya ho chu in a jugi tabanga ma hi chu development kiti lo chu. You go to foreign countries, there is no beggars. Jong le every house basic amenities chu na kibang chat drinking water mi au sinamu mi au sin toilet facility everything mi himin na like a dignified na hin na dinga poor or rich everybody has. Is a matter of difference ya na hita bonga chu kai gel dana hi iho tu election ayong hi mi pi heading ka de chu election kiti hi in a country like India democracy the best form of democracy hi India mi chu country yo sia koi ma amlo tun hi chi ki sei ki le ihon on one hand mi ki dam na hi lawana independence ka de itia ihon thali dop yang hena anle lamai tile we won't get independence through the barrel of the guns. You see the example of Portugal. They are called the flower revolution. Portugal kiti gam he country yo sin dominate an ball struggle a ball wangwana may chang khat jawla independent amu hi hicha chu they call their revolution as the flower revolution. Hit banga hi ihon exactly inam pi dinga igamu ide yong le na tho boy ki chip dio tho boy ki chip ma mi tet thoding thip na chi na tet ding imayo sia am ho sanga khan to na ding hi bol dio I ho hi igamu hi fertile hi chu ilo thil so yong itam sa diu jong le self employment entrepreneurship ti hotam ta hi hon ipu do diu government job ti ai thai ho yong hi siwa yong hi ilu na chu jong le nepotism ticket taute because of nepotism kami adina ka chaten government job dal na ana mi wai chagam ta ipijam tu a masanga chu government job da mi kimulo in sona mi aga kai do ji sipai pangding eding tu a hi sipai panding sumya ra sunungai tam na to khat moding ayong koi ko ma ga taw le la sumya ra sunu ta lo ai na ju wa hit tabang chu I ho dinga khan taw na hi lo ai ja chu kai de dan che tu election phat hin mi pi hin het na nei hanang we are in a democratic country my vote is more important tiana mi amela wat loading asuma wat loading who is who jong la survey khat bol ngai chu who is who kiti he apaya poi moi chu koi chu koi ham kon ipia bol thi ham kon chu ni pi het ham ipitua assembly apau thei poi thibenom sai ti chu because he has lack of knowledge hi ya chu am ho chun saying he lo ta chu inoi si ho sanga I ho chu noile sang ta ine ngai he hita bonga chu I thanu koi ham tu ayong we are in a very dangerous situation yu chu we are in a very dangerous situation sei bang sei pote hi yong le I het su wa hin I ho issue hi chi hi fight bona dinga we need to be united unity khat ingai
unity khat ngaya koi party om yong le na ipiham mi de yu chu het chu angai hi chu ka hin se no ma hi ka ki pai cái bao này gì nhỉ tua hậu linh social worker P Maria Mangte na hin Coperator chu tunia MLA tun do ho parliament na pasai da diutin Manipur legislative sunga hen ibola pau ngam lo men noi siom ti pen ta hele it is because of you and me kati no men what pi hos he tia man pin point ke chi sat ding kata santain mi pi te hon tu chung election na hen koi chu sum zanga to sang khat to kila mano ne khat amanan men pha nom pen chong chong hi in hi tia ju ki to asa talawa koi pen ta ju pilang ka khiala thu ka sai thei di pa ju ki han do thei dom ti chu puna ma in man lung gila kon an sein hi le mi tam ta ni he them ta dong ka ta sanin abana pa na hin amana ko pen ta chu tu hong thum te ngai la hin ei man gyal to chat na tin inui si ho sa nga chu ho za lungthim thu keng ki noi tin inui si ka ti pa hu chu amanan min pha na pen ta chu assembly hall sunga i ho khela ding do pa min anui si chu ei nang min inui sia min isot nim na pa ho chu nang khot chung a kinga me ti kha chama an si chenin tu na kwai chu nangin na khot chu na pe daham election na ti ngai la hen nang khela ga ding do de pa chu min a za ta chu na ki han do nang khot a kinga me ti chu an sei nom pen an ko nom pen ta khat chu he ti ong chu compliment ka ga pi be ke nomin aban ong sal pe ki nutin abana thu do ka nei ke nom chu formal MP P Kim Gangte ka do nom chu hi le iti dana hi I hon nam sunga ni ga nei la hin tu nya hi WhatsApp ma ang kimuin Facebook ang kimuin to mun na hin mi tam ta hin alung na tam ta se jing ke ta in election kun si len ama sa tam nga chu ga nei le Congress pi de ti wi thing no hon sei ki no ben ai la tu chung BJP ta ba ging ti hin mi tam tan kin dil na hin mi public hi atilung boy ma ta in nang in CPC hin te na tiam elo la ipiti dana khat waiting la chi ta ki khel le ji ham nang in chung chang thu a hen naw khat ni pi te ha kalung gim gam ta na as I represent a people's voice ka tin tu ni a hen chara discussion panel sunga hen chi ja su nang as senior politician khat on hi na hen ipiji ham ti hi naw khat na mu dan na ngai dan sei chen ding in pha kan pe ki ni Mang, I think that is a very relevant statement and question. Ahin hi chi ka lut masangin tu ni idin mun hi azo in P Maria Mangte in asin development adi mama yeng development a umlowa ai le mihem te hin khang to poi ti cha yeng ahin tu ni hin development sanga kho zo face ibolun he azi chu I pam lampi hoi ta in chi han lang lei ki do han lang ne le cha di tim se nen jong le hen I pam khat chu azo ana se ka amanin mi pin angai zar khat me tu ni hin development imamo mau pa chu development pa chu ki gel thei ta lowin asang che khat a kho che khat nin ei hun khumon hi hi chi chu secularism hai tu ni hin development a kho khe jenge development be ya chu hi thei lo hei a hi wangin development pa sanga kho zo in hin pha pau chu secularism tu ni hin freedom of religion I constitution wa freedom of expression kitile to say ne hi hala ine nom hi hala I don nom hi jong le hi chi chu secular country khata chu hi chi chu constitution na wal set su na ki ji hi mi he min hi chi chu I hin pi hi in freedom kiti pa chu a hin tu ni hin event na hi le tu chung I don asa ta in news ateng social media I move in hijab akitin pangal hon alu aki khuwa hi le hi chi chu na sat ta in present government frontal organization ho RSS ho ahi lo la dang hon hi chi chu azadavin na sat ta in Karnataka aboina a tan hi hi chi hin freedom of expression ken ka von nom von thei talo bong sa na ne lo ding bong na tha thei lo ding bong tha chu ke yong nom ka sa hi poi gan cha tha yong nga yong ka that ngam poi ama wang I constitution freedom of expression mi hem khat in ane nom ne thei talo adon nom don thei talo akivon nom dung ju akivon thei talo chu I secularism pa ne le cha sang chun I freedom mi at most important hi mi hem khat hin na ding chu freedom chu ka nei teng le
ก็โตนมก็โตดิ้งกระบอลนมกระบอลดิ้งก็ดูกันเนี่ยดิ้งอีดูอีเนี่ยดิ้งเฮฮิจิยองจุดเทรดเดนหงฮิตานฮิตูนี่ฮิตีฮิจิจนตูนี่voter hon ifet lo wa kho ten khat hi secularism tu ni idin monopolitics EPT hita congress le BJP thu na hindong kipa ka se Manipur sunga hin ka fe na hi le ke election din masang yong chun hi tilom lom chut na pon election ka hung dina hi le ke yong chu ei na ki manin hi na din thailo de ei na kitin hi in support of opponent khat support na zal chu them set na imite direct nga ka say nom khat ka ki ho pi nom khat hi reservation nei lu hi la ka say nom khat hi igam noi mi ho yong lung set ta hi ve theng ta in saying ka te kamuda poi azi chu ipam til ama hon o ta bin hi o nom hi le o lo diu hi jong ka say nom min hi azi chu hi chi su ki ti pa hi army to ama ho ki ka hin army anop no ma ama thailo diu a hi lo a army anop no ma asu gen thailo diu ti na he suspension of operation a hin hi chi suspension of operation hi to present government amin ka sai yek dam alien pen pa hin CM pa hin amang chakit ne na hi ama ho dinga igam noi mi lam kai ho le igam noi mi ho chu mi mi te kine na ki ngai na khat mi te a dinga hi I pham khat le se chung ke na ding le ke lo na ding hilowen ikine na theyu khat I future khat dinga I vet ke hi ama wang tu congress phat na jong chun Guwahati ako wuvin lam kai ho ano bada ki bangi Guwahati ako wuvin jinabol diu ati yengo he jinabol diu hi jinabol lo wa hi le ti khat chu condition chu ana te didan hi ye hi chi je a chu ano daw ki banga chu congress un center atu a state atu je chun ano bada ki bango congress candidate ana support no he Congress ang ki khelin tunin BJP ang hitai. Ale BJP te chun Congress te adem movin. Criticize sa bolu vin aiwan. BJP ay tuni ay Congress alam kayo se lu din alien pe na pa nin anew chan ge Congress ngen chal chu. Zului chu hai tha ki koi ta ba he azu chu ki bang tho hi na all wine in new bottle a bottle chu a hai chu a tha hin ai wa asunga chu alui pa ma chu ti je chun du ni hin I vet na hi le congress te BJP adem wangu win congress te ma man BJP a thu dei pen hi win hi seileng mi abang khat nui yong nui zan tin ama bang ki sei hen lang hi le Dunia Congress na lai ho hi athieng ai ta ve lang khanin ati nom diu cho athieng lo cheng cho BJP lu ta ve athieng ngen ka umu ve ati thei cho Congress ten a hi le tunin BJP center atu a state a hin tu hin ipidinga I hon BJP candidate chu imo support kit nom a candidate chu koi macha aphalo apha jong chom poitin ka ge le nei he suma nei ji ate chu I sei ta bin he ai wang ami hi na individual hi na aphat ase chu I sei po bin he ama wang congress la ya congress candidate ki support ateng le center BJP ahunga state na BJP ahung le BJP candidate ki support ki yang chun I pevet sem iti ale
that proof about it bam ku kicha te chu ei mi te chun I macha principle khat ne ya politics I bol lo hi ti hi ki chen ta thieng ai dai hi chi he chun mi pi te confuse aki in we are completely frustrated ateng le depression aki hi aji chu I future aki mu thei ta pon hi hi chi he chun tu ni hin ei mi te hin lung kham wang o me ei mi te hin lung igel anga yin tu ni hin voter ho ko ma appeal ka bol nom hi ateng le inam lam kai ho ki te ho ko ma appeal kan bol nom hi election ki ti chu mi pi a hi a zo in pi maria in hin seitan democratic country as in democracy tun in India in Ajuin democracy to IPM of the people by the people and for the people hichi ahi achai na tu topic nga ka say nom chu democracy is by the people mi pi ten asiem he na of the people mi pi ho ana and for the people mi pi te adinga kitipai iti man sa ata uvem mi ten mi la ateng le iso pi ho thing la nga isen pi na ga hon it me sei la chu na phan la ye pathian ho lo hi wang win atam jo ho la chu of the people mi pi te chu vote ha sa lo di kon al ha de ha le that is a question kon al ha de ham mi pi te ha sa lo ding zo lu he la mi pi te chun ka tha te diu this is our constitutional right ka right no hin vote chu kum nga sunga khat ve ka tha chu ke ho right hi ka dei ju ke ho khela assembly a thu say ding ke ho khela parliament a thu say ding chu ki ka khut ta in naming e ti a mi pi ten abo a hin bol wang win hi chi a chun mi pi te chu a zo lo te ngule by the people he by na by pa chu buy hong do ta he mi pi chu of of ateng le mi by the people mi pi te same government by the people and for the people hi chi cheng hi of the people or double f imang tawin hi thing sangama of mi pi ja usa loading by by chu mi pi te same ahong kiti deng le by hitaloin buy mi pi chu anok lo he lo wa vote da ra thai lo diu he iti wa anok lo he lo of I bol thai lo le I cho diu hi hung kiti ta he ai chu sum ni ho contractor ho hung pang ta be ni I cho diu hi te buy amang ta chang chu cho jo kit lo na lai wa hi le for the people pa chu force the people anok pada ki banga sa sa lo ding bol cha ding EPI bol de izep di wa ino di wa itha di hom hichilam pangin thinglang ga mahin mi pi te right kiti pa mong ta pon hichi hin inam associate ichi na ding lampi hi confuse akihin akiboy satai hiti hi chu my appeal tu ni aga appeal nom hi pastor honjong politics bol lo religion le politics akibang poi itivin mosi ju bible even na hi le ke hat lo pen ka hi wa mosi to the greatest politician hi kati na chu ipam te ale mosi chu ken ke ding in wang greatest politician hi aji chu aman angai lu chu politics ke ding in only two things ni se o me politics ke ding in kanam ka ngai lu ding kagam ka ngai lu ding te ni hi on these two hangs our politics akuti ahile mosi chu the greatest politician kati in tunin jong mi pi chu ingai lu nu wa igamu ingai lu nu le mi pi te chu freedom pi ding ki tha u het akai kai chu vai che jong le hung kai le na ato ding hei suma hi ding le tu ni a hi pi ding a hi tigen the yu tam hi chi chu hi ka si supplement paltan yeng ajwa thil ki sei ho chu phaten ga ge lo hen Leo Tolstoy great writer scholar ho khanin a sein power flows through the barrel of gun and a team sa to koma hai I het hilo power flows through the barrel of the gun
comma where the mass is the trigger ti That's right. tu change ya iboi now he public in chomlam ga sailen panelist in a say chu public he aware he lo lai jo chi itho he adi da ke kong kai lo ne ke mei thei to pangal la hong kai ke am ho a ki pu dan to thing hanga chom khat ka gom ha ki khema mai la sit ong min kaga hap num cho ya le adang yong he pun tua ke kendra amin wang pha dang ga tin na ka sot kai pa hu ipi sei tam te le ka ko min meeting a bol thing hanga hin zui lut he ai he sa e ho i tu khom vin to ai sot kai pa i son kai vin ai wang akai wang hin igam wa ai lo imin poding wa athil bol ka dei tapu ve jang pen an se we isot kai nu in thil bol hen chi ama he kai te ni kai tha dio atingam vin ale tu chang ge ho thing tha nga he hi chi chu seingam chi um pu vin aje chu zo a se banga chu mi pi ten i ke het lo chu hi chi thalla a trigger chu public hen hi chi right pa chu in nei ni new le i policy wa hello i politics hung di de ti cho som lama kaga paraphrase ka ki pai Ki pam le zenge pi kim Gangte in zong ki chi chanin a hin don but tain mi pi ho as I told you before ya ka sei banga chun I represent the people voice dunia lai mun a hen ke hi mi pi khela mi pi hon social media la hen pi hi zong le cho si hot topic sa ho chu dunia hen expert so ka hen do hi in chi chung chu na zong ama ni na sei lo pen ta chu mi pi ho zo hi mai chang hi ve mi pi ho zo hin chi trigger se tu ve ti jan sei kin ba le principles awa ne ti on ko hen ne le aba na pa na hin mi pi ho en zo het thim ba tu ni an ko ni pi se zo le hang san ta zo a hi ni khun ti ngai la hin I chin ni khuwa hu I kalson do ova I ho adinga pha I ho adinga hoi khunung chan ge adinga I tu I cha san ge wana kum so ma kum ja chang ge dang hoi zo adinga chu na gyal thu pi pen chu koi chu ching na sa penam koi chu ni ipu la pha pen ni te na tiam ti chu wot ga pi di chu ama ne ko hin pi pen ta chung holim na ko nai mu do ka ta sanin he chu som khat kin jong ama ni holim na pa na kan hab be kin hin tin abana thu do hung chal pe ki ning ka ting ta ka do num chu pu Ngamminlun kan do num kin na chu hi le I ho in zon zong pi kim Gangte han sei ta en I ga va nei la hen tu a hi hing ki holim na wa ko na mu the ki khat chu congress a MLA na kai do ho zo si he tam zo tun BJP a me ti ai le he cho zo si hin to ai BJP ti ke na te no dunia hi social political awareness a I bol ai zi chun ka ga sei num pen ta chu hi chi BJP ticket hi izar ki sei jong le I ho Christian ti sa ko dong ki tu ta po in ki tam sei hi jong le I chen ho wa jong hin mi bi yo si hin ning kal nin ha dem thei na bol thei na BJP hoi mo da ne sei jing ke hi ta ve social media WhatsApp ka thei po Facebook ka thei po any social media platform and Twitter ka thei po bol jing ke na wa hin ai le tu ni hai ipi ngai tu kit wa lai ding kit no ham ka ti no min hi cha kai te ni ding grant ti ham BJP ticket na he why they choose this one na congress da kit given hi chi nai PG hin te na tiam neu zakhat na lungyal nan sei ding in nang pha kan pi tu ka sei de ke personal opinion na hin na tu hai BJP ticket he wangam ticket ta bang hin amu ding ki chu hin adi da phaya ke wang ke kendra kho candidate thum ana sachi BJP ticket adelo hen na ahin khat ni namun hi chi factor hung lut lo na he ga sei ding in midang chu sei dam e ho nam sung hen ga sei weten center government tu party chu state na reflect abol he chu ka het hin ahin ajo ai sei bangwa chu a candidate pa hen party alu phating party manifesto ai lo wale party in ipichu ata sanam chi koi man simple tua social media hin ke thot age be se tan su pite tua party lin ti de na gam tua India hin tu he tu election kon ta ba chu Christian hi na po don chi di kasapu ke opinion adi ai wang chu ai ta pa na BJP hi a history tham chakat ka sei nom BJP hung do hi India post independence so wa chu ai chu INC in tiu adi ta chu Congress chu political party an he pon
จมละมา just political platform มันเห็นไอ้จะ British เตะดูเทนดิ้งวัจุนลำกายแหลกขัดเทียมหัวจะกิสุขมันเห็นจิก platform จะเสียมันอะไรเนฮรูเตะหัวขังเงินอำหัวจะเลยจะเป็นอวางอพาวน์ออกซฟอร์ดนุ่งBritish นุ่งมาตัวเลยข้านะซิมละลุงเกลลุจุฮิจิยุโรเปียนหรือเวสเทิร์นละงาจะอุ้มเลยอินเดียคอลมองลุงเกลหัวจนเดะนั่นดิ้งอาจูนะฮิจิ political right wing ขัดหงโดยอะไรฮิจิอาจุน BJP a history จูฮิจิจูทำจะขัดเหตุดิวกันเด่นอะไรจะมองจนนักปัตนาจนหงกี่ฟอร์มโลนาวจะดังอิมาจ่ายปน INC เดะดิ้งอาจงกี่ฟอร์มฮิจิจูฮิดิ้งมองเห็นไอ้ก็เซโลนุ่มอดินพิวจูอิพัมสุงละงาปาจูเหตุตะปูวินอะไรจู BJP กิติจูฮิจิฮินดูทว่าอันนปมจูขัดหินอันนี้น่าจะบองท่าเทโลติวยังกิเจนาเนี่ยกันตู้ท่าให้ปนเชฮิจิอาจูตู้โซเชียลมีเดียอีกอะกี่วาร์นิ่งจูอดีปนอะไรจูพาร์ตี้กินก็เซนุ่มจูจะปีหอกมาก็เซนุ่มจูอะไรอีพีเจ้าจูอีสดดอกกูดเขาจะฮิจิพาร์ตี้ติเกตอีเดลโจฮัมตีจูแคนดิเดตจุงอินเอามินฮิจิอาจูคอนเกรสน์เอามาอากิไว้ปูน่าอดีตตุกเอามิน BJP ยังไง NPP อ่ะบ้องจังแค่นี้จุนฮิจิอาจูอีสดดอกดิ้งเปล่าจูชีอินน้ำดิ้งว่ากิโตไอ้ละว่าโหหินตัวกิโตตีป้าอีติดตะปูวินอะไรตัวให้วางกำกัลนัติเกตดานะอีเดลโซเคลเลยเองห้ามเลยละ public จูอาจูไอซีบางอาจูอีพีไบโลดิวมาบูจูทำคัด concern citizen หอจน WhatsApp ดูงาจูฮิจิไกสาลงนี่ดึงไอ history ส่วนปูดอนไอ้ว่าเหตุดิวจูดูท่าทิลสูให้ปวยนะอาจว่าฮิจับที่ห้องจะสอนปนาบอลกูจนไอ้วางอาจูอวางผัดนักข่าวขัดดูจูเลย Prime Minister ป้าเฮอดังวางแค่แต่หมด as an individual อามาวางจูเก่งกับป้าจานเลยไอ้จูอามาฮิจิอาจูฮินดูวายลูดฮาลูดเราจิอาอินเนข้าเราเห็นนะอามาห้องให้นี่แหละอันนู้นละงาห้องกิจจิมดิ้งห่ออินเนข้าเดียวเห็นอดีตจูตัวบงไทยของเฮNorth East ลังเห็นอาเสียปุ่นมิจริงเห็นนะฮิจิยาทุกคนมีปีเตะก็มากะเสียดิ้งจุลอินัมไอ้โลเอโหตะกี้ตู้ที่เลวางจุนเองห้ามโลละตู้ present party ปาวางอหิปุ่นนะฮิจิจูมีปีเตนลุงอีเกลดิ้งลุงกระเดียนจุดเต็งแลอาจว่ามีนตบปิ้งไอเสียจู use and through จุดสลายจบพอนะจนหงนะ old wine in a new bottle ที่จูฮิจิยาจูไอ้เทียเละparty ticket ไปจู party prerogative อันหัวทูเห็นไอ้เห็นไอ้สดดิวเป่าแคนดิเดตจูอดินมาสร้างจะ public อาจอีพีแคนดิเดตอีพีติเกตอันอดินทำติงมจูฮิตเลี้ยวเห็นอติเกตละยงจูเองห้ามโดยละไอ้หัวใน control ปีเทวไอ้หัวไรหุ่นดิดอลเห็นนะไอ้วางจะตัวจูBJP ทงฮัดวอลเบสเสียจะมีเดียนBJP ทิลบอลไอ้เราสุงหินจูอินปูดอกแบบเห็นตู้ตัวไอ้ปูดอกอเกย์เบสเสียไตกันทีเฮ้จะสร้างจุน vote นี่แหละนะลุงพัฒเต้นเกี่ยวกับเรื่องที่ติ้งเลยจุนอีเดียจุกิลาเดียวเหตุจุนมีปีเหงาก็กะเสียงโน้มเฮ้จะเปล่าเดี๋ยวจะขัดกันสักทีนึงเนี่ยนะตัวมันไม่รู้เนี่ยนะเห็นสิเป็นสุดไอ้ฮอบอน fully aware อีโลเลยมีปีจุน BJP hidden agenda ฮอจะเสียจะโคตรดอกลงเลยอะโคตรดอกจงลงดิ่งไอ้เหี้ยสวาร์การินอันนั้นเสียนะจุนฮิจิฮินดูกามหินคริสเตียนฮอลเล่มุสลิมฮอจุนิคัดอามาฮอฮิกิสุมังเตเตเดติอาเซียนตานเฮียอามาฮิโกเฮมติเล BJP อันนั้นปันโดอันนั้นปดอปาจุฮิจิจู hidden agenda อสุงาอุเมนเยจุนมีปีเตฮีเขียนบางอาเกยองก็สปอยอาจิจูอันนี้เสียดอกนะแพลตฟอร์มเสียดอกนะเทปแพลตฟอร์มฮิจิตบางคุกกี้ทีวีฮอบางอินเอจูฮิจิอาฮิคัดละคัดกิโฮลิมาอิมีปีเตอาเฮโลยองตั้มตาอุมินตินอาเฮยองจูอาบานะนักกิเซปีกินุนตินฮิจิตบางเฮอาอุเมติบางเฮอีติยองเลอีกเหตุตัวง่ายสินะเฮียตุนก็เสียบางจนไอ้ฮอนะสันินบอนอสุงทูอินโคตรนายเลยกี่โคตรดอกทูอินมีปีเตจนหอยละหันนะอเตียงเลยอเสียจะดิมาเอเนอดิ่งดิฮอจุนฮิจิปาร์ตี้อีตบางคำตีจุอดิ่งดิฮอจุนเฮียละว่าเฮีเล
mi pi te chun nu nau cha pang ho chun I te het diu ham iji chun sum nei man jen se a mo ki go na mo din jing ding hi chi chu hi lovin tu ni a ikichu wa achang lo ho jong achang hon gari ki hal ha pe loi akizet loi house jet loi hung ki panta na warning ki bol loi threaten ki bol loi thing thang mun tina hi kati mun khat se elo chu mun tina hi flag jong chu mi da party danga ki ta lovin hi che particular pa abo chu hung ki ta ti ki flag na san ki ta angam talo ipi politics sitam I bol chi je chun lam kai ho jong inam lam kai ho ki ti hen lang chule mi pi te hen lang social worker ho politician ho hi jong le hi chi hi hoi ta age la ken ka zo nai te anam phu a ki bol hin inam achat wai sa inja cha jong hi umang mong hi tai mi pi a ha pan angai jin hi to ai by the people ti pi Gangten as Kim Gangten as chu hijlai ta chu ken ka het sa nong chu mi pi ka ma all the government fund central funding development ho yo si hi mi chaga mi wai cha ho a bo hi a hi wanga election tu san ga development lo chu central la pat budget tam ta ki simen chaga hoding development ding a hin hoya chi ji ham election phat le bo hon le cho na ki man ho hi cha chu ken ka het ka sei no me sum ji a sum min sum hong the yong le na ho sum ma hi ti chu ki het no men ka ti pe no ma hi nang ma suma nang na le cho ki no hi ki het no wen ka sei no ma hi ki pau me ale cha chu chang cha khat tu pi maria in sei chu ha ki che ei sum I sum hi ta chu ama hon tung sin da a bol wa ki ko yu wa hi che a chu election phat le vote chu ka suma I hung ki choki I pui pa te win na se hin ka gotoi ka ansanga ka ki cho na ti na mi gu cha pa chun ko ham khat pa gotoi chu za na agu ajing ka a che a hi che gotoi he la pe lang ansang ai pi o ti agotoi yong chu ai in nei pa a chu ya an a hin ansang yong chu in nei pa ya ansang cho thu ma ka gotoi hi ki cho ta na ti ta banga a hi tai a khu ti a hi le tun ken bang ka sei nom chu na vote cho dinga hung ho chu nang sum a hi in kila un ka ti nom hi hi chi chu nang sum a hin kila un gucha hi po ve na kila adiu a hi wan na vote chu na pe thei lo diu ko ham sum min bola ko ham sum sema ki po da hi chi black money jo ya kon ham ite ale government tu hon black money ha nei jun hi chi chun hi chi sum chu mi pi te a dinga scheme tam ta hung ki sim hi chi sum chu ama hon aki koi tup che nu vin election phale na vote ai pen sum hi za da kila aun ka ti he i cha chu I ma cha pap jo pon te aji chu ka sum hi chu la ka suma ka vote ki cho vote ka kila ding vote ka pe lo ding hi chi chu ka rai da hi ka sa pung Ngamminlun en ta hong ki sei lo na pe na chun Lhungdim na ya hi chi to hi chi paten ga agel pham na di ek lam khat na chun ken kan no men ai wa nga chu e ho e mi te a hai aboi na hi ka ga clarify nom khat no men wang khe ya hu vote ong ki sim phaten me lai ta ki sim to chet the pangal tam ki sim to chet the e mi te a ta vote chu ki hetalo okay aji chu election hong ki chai ya poll review a ho lekha ka vet phating le e mi te chu nang kang aji chu isevin sum chu khanai wala na he chi principle chu lam khana chu adi e ho sum che te ma bu chu luhan mi pi te tai tom ka ti chu ga challenging a ka sei thu hin ke clarify ka ga abo nom chu hila hi chu ho ta bang pa chu mo ki chep na aji chu zanga kala ta aji a chu aban ki na ka galu de ding pa chu a chu o hin na ka ki cho sai ti langa chu chi hin hi che ja he wang khia vote ong ki sim te e mi te mong ki ti a vote chu ki sei chen thei lo hin na ai chu party candidate thum bin na la thuma jo ki la aji hin na ai thei le hi chi chu adi chu di nai na ai hin chilanga chun ke chun ka ga sei na chu public chu akita al candidate jong chu iza di hin
nang wang cho kapi din no he na sum wang la pung iti ngam ngai zo he na kaga counter no min aji chu cycle hin amin wang pha dang ke ten khu khat min wai che ke pu te khu hin iti abol wam te la candidate pa hong phat na hen na hong phat na hen sum apegun ipi sei ta wam ngati le pu te ho chan ka wang nang sum ka dei po vote wang ka pi din no he a kovin koi sum la mala la vo cha tha pi ale le kha ki su pi win hi chin na sim de hen hi chi ta bang chu hi ngai wen na hi chi ya chu sum hello na sum chu koi don tu chung ai vote ka pi diu hele hi chi na bol ngai ti chu sei ngam leo hen i candidate a phalo ho yong thalam khana chu ikil thei diu ham ti pa just flint of hope chu kanin na nge chi chu adi e chi chu adi e hi chi chu hi ngai hen a ye chu tua chu di a chu ingol ji wa chu budget ong ki sim phat teng la hen na thinga nga chi ding pa pa ong chang ka he ma mu chu koi thep mo yo i bola chu me le te hello i sot kai ho chu chu la hi chi lai ta chu kan se hi Ngamminlun na khat hin jep ning ka te hi chi ai ta chu ka se hi scheme mi pi te a dinga nu nau chu pang ho dinga hung chu ko ham MLA constituency a chu hizat te a chu hung ki hom te di chu a hun ta lo le koi huna lu ha ge ta chu a khuti ai le hi chi sum chu ama concern representative pa chu aki koi hom aki koi lu ta chu la Lhungdim ka ti lo chu lao hen ka ti chu a se ibang for 5 years kum nga aki koi ka chu a interest ya ri ta de a interest pu ma nei pe diu he ti diu hi chu ka sumu kum nga na koi hin a chunga chu interest ong he hi chi interest ong chu na pi de tingam ta wi ta ka ti chu ken wang na chi chu hi lo wa kum hi chan hi tu a Ngamminlun ne a hin se ong cha chi pi tam tak ma chu ama bang it did not work maybe it worked in some places but not everywhere ya chu nu now chu pang te chu compact area a wai sei ta banga chu mi le chu yes we can do that a hin chi chu hi lo hi ja chu nu now chu pan kila un pu te pa ten kila un na su mu chu la ipidinga chi se nei pi o a interest ong nei pi na lai diu ku nga na ko he iti ngap cha diu he ka ti hi chi chu na ti ale ni ki ma ga ham ke tin na ke voter ho ka kai nu chun housing scheme khat om gen URM nu ya ale mi program ki chai sa hung sei le ke chun ai thei poi ta Lhungdim ta ka sei le ka bedroom chan ge no hung lut ngam ven na nang hi ka vu na ka pi na hin ka pi lo na chu chi chun na bol na a sei ngam ven na hi chi ta bang chu hi lew wang chun sum yong chi la ven na aban ti yong na sot kai du pa i sot kai pau ko ma cha kot chu na i kyu ngam ngai hi chi chu i zo lo di si wa chun ki za sau te ka ti thu go na ke ni o ka ga lung gel ka sai nom khana me hilaya chu we need transparency accountability transparency hi chi om lo wa hele hi chi chu i chunga hading thau thau but ipjam tile i hon public dinga i mo hi ja da hong tan na masang lai chun home department of home ministry a North East newsletter kitin hilai chu ipjam ta ka hin ke hin pa da hi chiong chu ipjam da kata Ministry of Home Affairs ahe North East neglect bol hai because we are put in the dark kati ja hi ajo na hi chi human rights workshop ha bola ka hin bol jawa he GK pilayan okay let us do a newsletter which bring all the budgets to the North East ya hong ki pan he hi chi a chu hong ki pat phat na he hi chi transparency omlo chu ki he ta cho every 5-year plan na ko how much budget for every state for northeastern for this state kiti ho chom he cho aile hi chi budget ho chu iti chi ham tia na hi chi chu i hon transparency nei lo chu a newsletter chu miau se ki pi ba asim loi koi man do kho sa now that even that Northeast letter chu close it because hi chi news chu e tu a hi hilaya chu home ministry I can Northeast thing amon separate donor ministry ta hen sai ta so only Northeast ministry chu hoita progress na dinga for progressive atiwa abol le hi wa newsletter jo close ita cho to abana hi transparency am talo we don't have any knowledge mi pin jong het talo budget ya thomam
hoi langa school dinga ya tham lampi dinga ya tham if everything ho yo si hi het ngai chu hi chi transparency om lo ja hi na boina te ka khana na tong hoi ta na tong pa yang chun na boina ato hi chi most important I want to say we need transparency jong le accountability hi ja da hongin hi ja ding a hin jong le hi ja aki mangtan hi ja awalin I deficit aki chi ti hoi abona na mi pin I hon ho bunga ki pu ta bang hoi chu because in the church ayong na the collection ni bol hoyo siku thasi le audit ki bol ta banga na public leaders hoyong chu mi pin audit a bol ngai chu we need accountability we need transparency jong le information flow yong hina I bol ngai chu information in ai lo ji wa yong he chi I boi now information dinga yong rights to information RTI yong ta chu so let us write na chi hoi ya ki pau me kin jong hin hab ve da tang ka ting mi pi hon jong va tiang ngol la ki het chin cha tha du cha ka ta san ta in to ha chei na lang ma hung hi ta jin phat hung ta poin question khat cham cha cha nin don du ka dei di sa khat hung ta in ipi ti la tun pi kim gang te a han transfer link ka ting sentence sum na lia don thei de ngai la ka de sa pen ta chon MLA kai do tiang ngol hin ipi ti da na hi a kai do ho hin oh minister post ke sang lo mi khot no ya ki ruling ki wa nga ai la opposition am ki tiang jong la hin opposition a ki me tha ki ne lo ti ho ipi lungel mo ngai to hing ta so ta bang hi ipi ji a kai the wai lo so lai do na pi ti ham so mi pi tam ta ki do anom ta in pi ji ti ham na ga sei chin din phat kan pi relevant a hi ma yeng chi hi heading khat chu assembly sungle parliament sunga hi alien pen hi CM le prime minister hi lo hi akai do zo sin equal rights ki nei he ruling hi lang opposition hi yong le power a right chu ki bang set hi che a chu address ki bol chu speaker hi in prime minister ki bol pon CM ki bol lo he CM pa right khu opposition na MLA khat right pa ki bang set hi atiang le prime minister pa right chu opposition na MP khat ki bang set hi hiti hi je chu isot do ho hi kita na anei yuwa ngai lut na nam le igam ngai lut na ti yong hi sei khop jong aum le yeng tan ama bang sei lo thei la hi pon igam le inam ngai lut na honesty sincerity integrity ineya anei ho chu isot do wa hi le opposition na to Alfred chu tuninga sei kit lang na Alfred tanghul pa chum opposition na to wan na sat a ruling ako chu hi chita bang mi chu adar kar tai tu ni hin assembly azong ateng le parliament a hi chita bang mi chu sum hauze a pau the ei poi tu ai contractor ngen he tam zo assembly ai a khuti ja cho maun sei de talo alung ge sei lang alung hang yong lung hang jeng hen ka ti phatina lung ge lu khu hi chi department a sub ijat umam ijat contract a kala thei dam ti ngen a kho nu wa le langa mi pi issue hai milun a gel do ta povin ke opposition a ki to wa ip2 ka nei dai ai lo ruling a minister jong ki lo ti ho chu a het lo ji u hi knowledge nei povin ai hi chi ho ta bang chu son do ki ta po hi te lung se ta in a thu hele Allah he sei di he knowledge nei ho bo chu son do ta hi te ki pau me hong ki che sa ta in mi pi ho in tua pi kim gang te formal MP na ho lim na chu ngai tiang wai la la ban tiang la koi wot na pi dham ai lo le cho ta bang tua zala vole mi pi in no na question no lungthim ana ki do zom jing na ban wa chun hi ta han sei ho ta bang ho chu abana azu na indi sa ki bol jing ti yong chu tua zam da pi kim gang te ho lim na ko na chu ki gel thei di win jong mak na ho ding in question le ta kan koi ki no me abana hin to I come to the point sa hung du jing the BJP ticket ki chu so ke ta win to I pu Ngamminlun ka ga do ki nom khat chu BJP ho hin azo de bo ticket ki PAT na ni ngai to na yamai lo le azo de bo ticket ki pi chu ikai do na dingai le nam ngai lu lo wa ki de he tai na me le khat dinga chu na ga he ting mi pi question nei ja chun hi chin ngai chen ga din te na tiam elo le media hi ji wa chun media khat ka hi na mi pi voice ka hi ja chu na chi I te ngai to na yam cha hin na ga ki opinion en ticket mu thei ki tia ticket api hi jangpen sei te CM pan azo thu hoi candidate avet tapon na ama yong kita hen lang
ไอ้เราว่าละเสียมปายองจุนนำกติจะ politics ทิ้งตาจะบอกเลยเองห้ามโดยละ BJP เห็นหลังไอ้ Congress ยอง it's all the same political platform มาเห็นไอ้หิน party ticket ของกิปีPJA ห้ามตีอาเลจุนอาจว่าหงเป่าเทดิ้งไอ้เราอินนิลดิ้งกิติหอจุ party ticket กิเปล่าไอ้จุเสียมปานอขุดสลาเปย์เทดิ้งหอนะอันนกพัดและกูดิ้งอันเนพัดและทิมินตีเต็งหอบูจูติเกตปีฮิจิวัง very clearอาจีจูPJAจูปาร์ตี้ขัดนาปนาปาร์ตี้ลุยขัดนาอันนู้มากปีดิดอลล์อัฐากปีดิดอลล์สุล่ะทีมขัดก็กี่ฮอลลิสุล่ะเป่าเทขัดก็ฮอลลิสุล่ะจิจูฮิตเลวินเวียดนาเละเก่งกนกนกมากระบอกเทดิ้งขัดตีเฮตัวไอ้ลำไก่ปูเห็นนะไอเสียมปาวันกุยจงเลยมาสังอาเสียมปาอย่างที่ตีเว่ๆจะเห็นนะฮิจิยาอินน้ำมุฮิกิเจ็บนะกระเซีจีนอิสูปิเตไม่เลยหอเห็นเอเวตว่าเลยมาสาจุอินกีจัดถูเห็นเวียดนาเลยนะอินกีจัดถูเห็นอะไรเห็นกี่วบปีเวลาช่วยมีดูดาลงเงี้ยเนี่ยสดตัวละสุมาโจเทียนเนี่ยหงบอยอะไรก็akuเขาไม่สุ่มจุกิลาวินลังน้ำหัวจะเสียเจนอีดิสตริกยองจีปีเดียจะตู้จันเกียจะตั้มตาหิจัดอิมูดีหัวอ๋อนะขัดเสียบูจะทุ่มจูทุ่มโลหอยองจะปีสุดละนะจะพัฒน์ง่ายต่อดิสตริกอินทุ่มจูเสด็จเฮลสิทุ่มว่าจะขัดบูจูมีปีเตนอินทุ่มจูทุ่มโลหอกิสันยองจะปีเทจูลุงเกลอินเทนชันจะพัฒน์เฮเลวเห็นนะฮิจิยาตัวป้าเสียมยองจะกระเซปุยมาสาเสียมไปยองจะกิบังเวเห็นกูกิเตจูกระทำเทกันนกมากระทำเทอิสูปิเตวางจะบอลเทปูวินนะฮิจิยาจะเอาโอหงยิงเทวินว่าเอาโอยิงเดียวอมนายเหกี่เป้าเมย์กิดอนกิจิจันนินผู้งามิลุนินซ้อนดอนบุญนั่นเฮลก็โดดทุดหอก็เสเป็นเห็นมีปีเตหนอนเห็นทิมตาดูกระตาสนินบันละทุดเฮดังหินหาซัพพลีเมนต์ได้ตังกติงห้องจ่าเปกินก็จะใช้นับเป็นอะไรเห็นปีจอมตาโซเชียลวอร์เกอร์มาริอามังเตก็โดนนมจนนั่นเห็นตู้ช่วง election อะไรเห็นอีโมโมนก็บอกเลยकि खेलना हम थे इन ते एलो ले तू चुंगा तू ना खेलिम ना इलेक्शन को ही तो खेलना है कि हाँ कोई पेंटा चु किंग मेकर सा कि थे ना तिंगा हिन कोई उत बंग हो चु एलो ले इपी त बंग हो चु के लंग दो ले हिन ये होला हिन किंग मेकर सा के चिन थे दिं हो ही थे इन ते ती एमएलए हो त बंग हो तिंगा हिन मी पी हो ना के हम थे ना तिंगा पी त बंग सजेस्ट एलो ले फेयरनेस ना पी न मन ती नंग फाट खन पे चाइना दिं politics is a Greek word change कि खेलना change बोल थे पाचू politician किती a man who can bring a change अमाजू politician नहीं अहिला कि खेलना दिंगा इ हो दिन मुना आकि खेल ना हिन पुलुट थे दिंग मी पाचू इवत नुआ change bolding पाचू political leader खत दिंगा एक तुंदो अंगायन जियों ले कसैनुम खत जू अहिले मी पी ही unite ही अंगायन तुन isopi pawina sen district khat ithuma ipra district tam tai mo ham hichi this is a game divide and rule kiti policies a hi hichi divide and rule policy hi anang district yard ke khat jong le mi pi akiti nai le mi pi akipuna if we stand unity based on one issue we should not forget ipi hi ham ipi dal ham ipi tu ham ti hi na I hei lo be diu hen hichi ding ju ya na ahang san khat chu ilhanu angayen for example Bodoland ku Mr. Sangsuma Parliament na angonga ki apply board we want Bodoland atin ading cha khen I hol chun da inuisan ai wanga ama hansan di Bodoland amuwen hita banga chu I hom mi yong he I hon Kuki homeland ni tiwa ohoi lai ha mi homeland no asengam ko I omuam whereas a reference om lo I mai om lo ai wanga asengam ni om lekha bo I tai ta wa kan do ai wanga hita banga chu kimin jong aseitan parliament hiong le assembly hiong le ahang sending pa chu jong le mi pil hang mi ka hi ti I het a het thading pa chu na ipi wa ngai tin ka hin sei no men a hi sile chen na te khat ga supplement no le I kha la so pong ka ti azo anga milu na chu Ngamminlun na do question pa chu ching kha in sing ka ti Facebook a chun ka ji in len pi a ka ji he in some parts of Manipur Thinglangama kani plan ki bol ho hina aphai itipu ve ihon jong aphai itipu ve ama wa hi cho to awat sa in hi tu ACM pa hin awat sa in ai le kani na satta a
drug la lon ba bol pa chu ibida ticket api ham wang khe ya hi ji cho hi le lang khan a chu poppy plantation destroy ka bol ti a lo pi ta a sei do a war on drugs ti a ai le drug na sat a karbar bol pa chu ibida ticket api wang khe ya hiti hi je chun tu apa wang hi amasa chu thu khat hi ta tu a bol na wang hi hi wang hi miten ikichi thei nga yin BJP ticket jong hi ikichu chu wa khat la khat ikidelu wa ikina diu yong hi po da hi a pha pen chu miten nu nau cha pang ho ke election na thinga ma na pan bangun hung pangun lang mite adinga akisen ngam akitom ngam assembly a ko hi jong le hin hlang do un ti hi ka appeal hi ki pam le zengin tu ni khuin impact tv Kuki channel discussion adin koi che melai han do wa phadham chuta le gomla ma sei dingin koi ta bangje han da wa phadham ti kholim ne nei hoi chan ana chayutin ave ho zo se ichan che wa dinga pathen phathe bu pe vintin ade na chaina pena ka sei nom chu kana mi pi te hon hin vet teng wei la hin nungel ngai to ke sei hi in iki tu na diu phat na diu ho tam ta ke sei hi in na lungma te ho ai lo la no ho gel to ke tu lom khai la pakai mina ngai dam divin a chaina penin ngai dam kan thu mi na he ka ke pa e ke ho phat tan tan te ke pa me